Hello loi la pai te ho tun hin video khat na sim kin hitin I video sim diu chu hila PM-Kisan apum bor kha nai lo apum mu kha nai lo registration ang ana bor kha nai lo ho chu EPT bor ham EPT apply ham ET bor ham ti video cham cha ni sei kin hitin ama sa penin hitin na apply na ringa chu EPP ngai ham ti la mobile number chun na adult ta kiling te ngai jin hichi kiling lo ho chun apply bor thailu di hintin aji chu OTP base abor de hiji achu na mobile number to na adult number kiling amangai jin hichu kiling nei hoding in chun tun na sei pan thau hite ama sa penin hichi chrome ma hin lut kin hitin chrome ma na lu zo pa le la ya search or type ma hin PM-Kisan tin hol lew han PM-Kisan tan horting la PM-Kisan.gov da hilo la PM-Kisan saman ne dia men chla hin PM-Kisan.gov.in a hin lu nutin hi chai lut pha le hin PM-Kisan saman nidhi ahang don hi chla hi lut kit hin tin hili ga me lew han hi chi PM-Kisan a website a hilo la dashboard a home hin tin hi chla hin ga ve lew han new formal registration amin KYC amin know your status amin helai new formal registration a hi body hintin ain la chlai KYC to know your status hi ga sei ke lehan KYC hi koi tabang PM-Kisan anamu KYC an bor nai lo ho chun na dal number chu KYC bolin la helai pana hi bor thei hintin know your status ki thele PM-Kisan anamu so ho chun izat chanana mu hitam iti chan hunglu hitam ti chulai know your status a he na ke check thei hintin aba la chen nui langa hin ga velew han chulanga ang hin KYC new formal registration amin ai lo la chulai status of share registration formal HCS langa ho hung hintin know your status update mobile number live mobile number jang hin chulai update hintin chang hi all lang la ana sai ken hitin ton ilun ring pena chun ka lul le han new formal registration hi ka click le han ton chla hin line ga le han rural formal amin urban formal amin he chi rural formal hi body han tin chu rural kiti hi akhang to lo khan to na lama la sam na lai lo na tang ho tin hi jing in tin abang la chla hi intel adult number la tin chla adult number la hi na adult number na borna ding pin koya ham na nga hi dham na no hi dham na pa hi dham lai adult number la hin kitina hi a number na me di hintin helai chi mobile number kiti pena hi la OTP hung na ring khat mai me hin ti phone number in no pi thei hin adult to killing nang pi thei hin helaya pi ding pin wang he la KYC an ke bor kha na lo phone number hung hi ding tin helai mobile number me di hintin chalai state hi tu battery hin kukilen hi hon dei the jang le han kukilen am nai lo ja chu nom lew da le han manipuri me te ri hung ngai in tin manipuri me ri hin tin tlai captcha hung hin tin captcha hyang hi amo sin sei dung ri ja chu I me di hung hin tin DMKLRE hichim hintin helai mobile number me na ringa hinang ma mobile number ake sei chung hitan tin toni me jo phala hin OTP ga request lew han get OTP na me jo phal OTP hung hintin hichi chu chalaya hi intel OTP hi na me ding hintin submit na bo jo phat le adult authenticate hung ngai kin in ti to adult authenticate na portate te hung ngai kin in tin adult authenticate na bor phal le adult to killing mobile number la OTP kan hung kin in tin he chu chla intel adult registered mobile number OTP ki tai na me din tin he chu consent given na board hin tin so mark na boarding na bor jo phat le verify adult he chi na me di hin tin adult verify na bojo pha le chi ga velew han
state Manipur achung hitan laya bana tu district hoi lai district na ham district na me na sub district hoi lai sub division no ya nam tlai na me hin tin aban na khomin ton na me hin tin hi chi Manipur ke holam mundang hojang nang ma state nang ma district nang ma sub district nang ma khona me hin tin echu ke bang hin tin aban la hang ka vele farmer personal detail echi aboarding no aboarding pa detail on the father name aboarding no pa min hin tin gender no me ham pasal ham lai san kit hin tin lai category hi st hung hin tin life formal type na hin so the formal type ni to formal type to small 1-2 hectare chi me hin tin adal na me ala chung len market ding aza za hungai ke dia to small 1/2 hectare chi chu ti hi jing in tin hituna me zo phale abana ka vele tun select id type min chi adal me di hin tin abana type of identity proof na ringa to adal me ke din tin helai adal number la he chi aman an pi sa tan tin aji chi na adal number ke pi ta chi hung min tin aban la mobile number address pin code to hoi lai pin code nei ham na pin code to lai na me di hin tin aban la helai koi mena na fill up dham nanu min na fill pa min na fill up dham ai lam la no main zinai na hi la na ji pa min na fill up dham ta na ke chu tin tin hichi bana to pm board ha mi tikin na land registration id hong tikin in hichi land registration id to select din tin bana ration card hi mi jo sin ration card nei lo je chi ration card hi da ha jing wi tin bana date of birth helai absentee for pm kisan mandhan yojana hi zes nomin chilai no na chu tin tin aban le ownership land holding hicha hi joina koi sangi chun single in koi hitin single a koi jo pale chila hi land survey hung ke board hin tin chala add ki tin na hi me kin hitin add na me jo phal la hin land detail chung chang thu chu hung hin tin aban le chila hin ga wa ke lewan survey khatana number hicha hi khatana number bole tanu ya dag khasra number la hi survey khasra dag number chi chu kita ban la area choose ki din lai land transfer status chi da hi ngotem ban chala nu ya hinga ve ke lewan land transfer detail min chala hi agam lei si chu koi mena ham koya ham ti chung chang hin tin chala hi option min chi option chu ga ve ke lewan hilahi numai jene ha le na ji min na pi dham alo la na pa min na pi dham ala gam tu na ke cho ham gi sam hitlai hin ga vele han adang dang ka pi sa ngin chene ho hi le gam ke cho tu na mun hi ji wen chen purchase of land hi chi choose ki ji ngotin purchase of land na me zo pha le land deed wasting chi da ha ji ngoi na ba nu ya pata number ki tin la hi no chi choose ken hitin aban le is to cross ball hitin choose na bozo phat le lai document agam lei si tlai document na cha upload di hintin hina upload document na pi ding pen hi pata khal khal jang ngai pon land gift ti dam code le khata banga sumlim no ha ko sui ke kaya hauso sui kai sa chang ke pi to submit the hin ai cho pata khal khal he lo le in lo pata khal khal pi ngai pon ituna bojo phatlai se ga me en la ela jo sep da bojo pale tlai chu na document na pi ho chu ke chai hin tai ai la jo government in PM Kisan langa mo pohon accept an bol lo to amo thu ong tai toan hituna bojo phale pt na thelbor chu success lam na check normal aban ga veket lew han hela hin ne thein ring in chun know your status a hin lut kin la and know your registration na lu jo phale enter registration number na registration number chuna ke na lai direct an le ten la na registration number he lawa le know your registration number PM Kisan mohon jang cha ko na ke check the hin know your registration number la hin lut le chun hela hin
na lu na option ni homin mobile number la ko na check dam aadhaar number la na check dam na check ding pin chu na chu sa la ya anu ya he na me din tin aadhaar na bola aadhaar number na mobile na me a le abanu la captcha na me ke na le OTP hung de ti OTP chu na pe a le na register number chu hung to re chi nge OTP hung chu na me zo pha la he na register number chu hung do re chu na register chu na copy ding atin na register number chu he zo pha le chala he enter register number la he na me a captcha na me a OTP na me ke na le OTP hung na ding chu aadhaar to killing mobile number chu hello nang PM-Kisan na pi number la chuni chu na me a le hila he tai hung do a le na thelbor chu a success he tai la ya chu bank account ho na update no ma la update your details chai na luding na bank account ho chang man na ki pi re tan te tu ne PM-Kisan boarding chung chang thu in se chu hi chan chu hi tan te I he diu kha chu chi PM-Kisan na board chu success te in te tin chu hi lo success pon te tin chu hi ki di pon ang success kha la na wa success la wa ang le I wang hi jing hi chi sumjang lu lo fair ke bol hin ti la ya chu CSC ani ki bol hin CSC ani ki bol la to aadhaar number to bank account ni ki pya ke bol jing hin to awang hi la process sa win hi chi CSC ang to ang bol the hin la nang man in manana ki try no ma la hi chi tuni video sem hin na follow la na ke bol lo the hi ka ke pe